wongeye kubabwira ubu inje ku rutonde rw'abantu bashakishwa kuruta abandi bose ku isi kandi kugira ngo yicwe. Yarasanzwe abaho mu bwisho bukomeye cyane kubera gutinya guhitanwa n'ibitero byabo yitabanzi. Arisha biramuhira kugera igihe abasangirangendo be bose bishwe, asigarana amahitamo amwe rukumbi: kwemera kujya ku mugaragaro ngo abe ari we ujya guhagararira ibiganiro bihuza Hamas na Israel mu gushaka umuti w'amakimbirane. Asanzwe afata Israel nk'igihugu kiriho mu buryo butemewe n'amategeko, ayita igihugu gikwiriye kurimburwa kubera ko kibangamiye umutekano w'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Kudaha Palestine uburenganzira nk'igihugu cyemewe ni ibintu afata nk'ikosa rikomeye cyane ry'amateka y'umuryango mpuzamahanga. Uko afata Israel ariko nayo niko imufata. Ubu bwo byabaye ibindi. Israel yamaze kumuha iminsi ntarengwa yo guhumeka niba adahinduka ukuntu atekereza intambara yo muri Gaza. Kubana bya hafi n'ubutegetsi bwa Irani birenze kubinenge, ni icyaha gikomeye cyane agomba guhanirwa agacibwa umutwe. Ni gute Khalil al-Hayya azakomeza guhumeka n'iriya mitutu y'imbunda za Israel zose zimureba? Kubera icyo ari we watoranijwe kuba umuyobozi mukuru wa Hamas. Reka tumuganireho muri iki kiganiro. Niwe watoranijwe nk'umuyobozi mukuru wa Hamas, ugiye kuyobora Hamas mu ntambara cyangwa mu biganiro kimwe muri ibyo. Umutwe wa Hamas umaze imyaka na nyaka kwanganya na Israel watangaje yuko Khalil al-Hayya ari we wabaye umuyobozi mushya wawo mukuru asimbuye Yahya Sinwar wishwe n'ingabo za Israel mu kwezi kwa 10 2024. Mu itora ryabereye imbere muri Hamas, al-Hayya wazengije perezida w'urwego rwa politiki rw'uyu mutwe, akaba ari n'umwe mu bagize akanama gakuru k'ubuyobozi bw'uyu mutwe kagizwe n'abantu 5. Yatsinze Khaled Mashal mu cyiciro cya nyuma cy'amatora. Hamas itangaza yuko uyu nguyu ari we usotse ku rutonde rwa mbere nk'umuyobozi mukuru wawo. Khalid al-Hayya yatangiye kugira ijambo rikomeye cyane muri Hamas nyuma yuko mu bihumbi 2024 hapfuye abayobozi bakuru b'uyu mutwe. Abo ngabo barimo Yahya Sinwar wari umuyobozi wa Hamas, Mohamed Deif wari ukuriye ibikorwa bya gisirikare bya Hamas muri Gaza, hamwe na Ismail Haniyeh wishwe mu gitero cyabereye Tehran muri Irani agiye mu ruzinduko rw'akazi muri uwo mwaka. Nyuma y'izo mfu, al-Hayya yabaye umwe mu bayobozi 5 bagize akanama kayobora Hamas. Aka kanama kashyizweho mu mpera z'ibihumbi 2024 kwari kugira ngo gashyireho umurongo wo kuyobora Gaza mu gihe cy'intambara na Israel, kandi byari bihe bigoye. al-Hayya niwe waruhagarariye Hamas mu biganiro byagejeje ku masezerano yo guhagarika imirwano na Israel yasinywe mu kwezi kwa 10 2025. Icyakora aya masezerano ntiyubahirijwe ngo ahagarike intambara n'ibitero bya Israel kubera ko byakomeje kugabwa muri Gaza, bikomeza no guhitana ubuzima bw'abaturage benshi. Nawe ubwe Khalid al-Hayya yaragiye kwicwa. Ingabo za Israel zibigerageza hafi inshuro 4 hafi kubigeraho, gusa akarokoka. Umunyamakuru wa Al Jazeera witwa Noor Ode ari hafi ya Mala muri Cisjordania muri West Bank, ni agace kagenzurwa na Israel. Avuga yuko kugera ubu ngubu Israel itaratangaza ku mugaragaro icyo ivuga ku itorwa rya al-Hayya. Uyu munyamakuru ati muri Israel Khalil al-Hayya afatwa nk'umuntu udapfa guha undi urwaho, kandi ntabwo ashyikira cyane Irani kurushwa yegera cyane igihugu cy'Abarabu cyangwa se na Turkiya. Ibyo bishobora gutanga icyerekezo cyo kumubano n'ibiganiro bizagenda mu gihe kiri imbere. Noor Ode yongeraho yuko amatora yo gutora umuyobozi wa Hamas yabaye mu buryo bugoye kandi ngo bwamaze amezi menshi. Ati amatora yabanje gukorwa mu byiciro bitandukanye, harimo muri Cisjordania, ni ukuvuga West Bank, muri Gaza no mu magereza ya Israel afungiyemo abarwanyi ba Hamas ndetse no mu banyamuryango batandukanye bari mu mahanga. Ati ibyo byose nibyo byaje kurangira hatowe umuyobozi mushya wa Hamas, al-Hayya. Bwana Hayya yavukiye muri Gaza mu 1960. Yari umwe mu banyamuryango ba mbere ba Hamas guhera yashingwa mu 1987. Muri 2006 yatowe nk'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'ubutegetsi bwa Palestine. al-Hayya yaje kugira uruhare rukomeye cyane mu rwego rwa diplomasi, cyane cyane aho yakoreraga muri Qatar, igihugu cyabaye ihuriro rikomeye cyane rikuru ry'ibiganiro by'ubuhuza hagati ya Hamas n'ibindi bihugu bitandukanye birimo Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Misiri. Kubera yuko yakoreraga hanze ya Gaza, byamuhaga uburyo buhagije
bwo kujya mu bihugu bitandukanye no guhuza ibikorwa bya Hamas n'abahuza atabangamiwe n'ibihano ndetse n'ubugenzuzi bukomeye Israel yari yarashyiriyeho abanyagaza. Ni nawe wayoboye inshuro nyinshi intumwa za Hamas mu biganiro byari bigamije kugera ku masezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza. Umuryango wa Khalil al-Hayya nawo wagizweho ingaruka n'ibitero bya Israel kuko mu myaka yashize abana be 4 bishwe muri ibyo bitero. Mu ntambara yabaye mu bihumbi 2014 ibitero bya Israel byasenye inzu y'umuhungu we w'imfura Osama al-Hayya wahise apfana n'umugore we n'abana babo 3. Nanone kandi muri Nzeri umwaka ushize ibitero bya Israel byagabwe ku nyubako yari ituwemo n'abaturage mu mujyi wa Doha muri Qatar. Ibyo bitero byatanye abantu 5 barimo umuhungu wa Khalil al-Hayya witwaga Humam al-Hayya. Khalil al-Hayya afitanye umubano ukomeye cyane kandi w'amateka n'ubutegetsi bwa Iran. Asanzwe akorana bya hafi n'umuryango wa Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga n'uriho ubu ngubu, agakorana n'inzego z'ubuyobozi bw'ikirenga muri icyo gihugu nyine. Nk'umuntu umaze igihe kirekire mu buhungiro akaba n'umwizerwa mu bijyanye n'ubuhuza hamwe n'ibiganiro bya politiki bya Hamas, Bwana Hayya aje gushimangira umubano n'uruhare rw'abarwanyi bishyize hamwe cyangwa se Axis of Resistance, umuryango mugari uyoborwa na Iran mu burasirazuba bwo hagati. Igiteye ubwoba Israel ikwiye gutinya nuko Bwana Hayya ashyigikiye bikomeye amatwara yo gukomeza intambara n'intwaro asanzwe ahabwamo inkunga zikomeye na Iran. Gutorwa kwe bigaragara nk'ubutumwa bukomeye cyane Iran na Hamas batanze ko batazigira bava mu birindiro byo kurwana cyangwa se ngo bashyire intwaro hasi. Bwana Hayya yakunze guhagararira Hamas mu biganiro byihariye n'ubutegetsi bwa Tehran. Asanzwe kandi ari uhuza ibikorwa by'uyu muryango n'abo bakorana bya hafi, cyane cyane abo bashiya muri kariya gace. Hayya yakoranye bya hafi n'ibiro by'umuyobozi w'ikirenga wa Iran nyuma yaho Ayatollah Ali Khamenei yiciwe mu bitero bya Israel na Amerika mu kwezi kwa 2 y'umwaka. Uyu mubano ntabwo wahagaze. Hayya yakomeje gukorana bya hafi n'umuryango w'umuyobozi w'ikirenga kimwe n'umuhungu we Mojtaba Khamenei wemejwe nk'umuyobozi mushya w'ikirenga wa Iran. Nubwo Iran n'ubuyobozi bwayo bari kunyura mu bihe bidasanzwe kandi bigoye, umubano wa Khalil al-Hayya n'uyu muryango n'igisirikare cy'impinduramatwara wakomeje kuba inkingi ikomeye cyane mu miterere mishya ya Hamas. Mu bijyanye n'amatwara yo kurwanya Israel no kuyanga, Khalil al-Hayya azwi nk'umuyobozi ukomeye cyane ku murongo w'intambara, hardliner, arwanya bikomeye cyane ukuboko kwa Israel kandi ashyigikiye yuko ibitero byo gusenya Israel byakomeza. Gusa muri diplomasi anyuzamo ubwenge bwa politike, pragmatisme, bwo kugerageza kumvikanisha yuko intego z'uyu muryango ari gushaka ubwigenge kurusha kurimbura Israel. Ikigaragaza yuko ari umuntu ukaze nuko Bwana Hayya yashyigikiye cyane ibitero by'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023. Ibitero bya Hamas byakubise Israel bikica abantu benshi, n'uyu munsi bikaba byarateye intambara ikaze muri kariya gace. Yabigaragaje kenshi nko gutsinda gukomeye kw'abanyepalestine kugomba kwibuka n'imbyaro z'ahazaza cyangwa se ibiragano bishya bijya kera bizaza. Nubwo anyuzamo akitabira ibiganiro, Bwana Hayya akomeza gushimangira yuko intego y'ibanze ya Hamas ari ukurimbura leta ya Israel n'ubutegetsi bwayo, akemeza yuko umujyi wa Yerusalemu n'umusigiti mugari cyane wa Al-Aqsa bigomba kubohorwa bya burundu. Kuva kera mu kibazo cy'umusirikare wa Israel witwa Gilad Shalit mu 2006, Hayya yavuze yuko gushimuta abasirikare b'Abayahudi ari igikorwa cyiza cyane kandi gishimwa n'Imana. Avuga yuko ari intwaro ikomeye cyane kandi igomba gukora neza mu guhatira Israel kurekura imfungwa z'abanyepalestine zuzuye mu magereza y'abanyayisirayeli. Kuva yatorerwa gutangira gukora ibikorwa bya tekinike muri uyu muryango, Bwana Hayya asa n'uhagarariye umurongo uvuga ko Hamas azigera ishyira intwaro hasi n'umunsi wa rimwe. Anyuranyije n'abandi bayobozi batavuga rumwe kuri ingingo nka Khaled Mashal wo wifuza yuko ibintu byakoroshywa. al-Hayya yanze amasezerano yose asaba Hamas kubanza kurambika intwaro hasi mbere yuko Gaza yubakwa cyangwa se mbere yuko bagera ku masezerano yitwa y'amahoro. Nubwo ari we mukuru w'intumwa zikora ibiganiro by'amahoro, chief negotiator i Doha ndetse n'i Cairo, abasesenguzi benshi basobanura yuko abikora nk'uburyo bwo kwiyerurutsa no kubona umwanya wo gusubiza hamwe ingufu za gisirikare cyangwa kongera kubaka Hamas n'igisirikare cyayo cya Al-Hassan Brigade, ndetse no kuba ashaka aho kuba ari umuntu ushaka amahoro arambye no kumvikana na Israel. Bwana Hayya we ubwe yanyuze mu bihe bikomeye cyane. Israel yagiye itegura ibitero byinshi byo kumuhitana, cyakora ntibigere ku ntego. Ariko nk'urugero twabonye yuko ibitero byinshi byahitanye umuryango we, harimo abahungu be n'abuzukuru be.
Ibi bintu byatumye agaragara nk'umugabo ugomba kwiyorera kuri Israel mu buryo ubwo aribwo bwose. Niyaganira mu buryo bwa politiki yumvikanisha ko Israel nta mwanya ifite mu burasirazuba bwo hagati kandi ko ari ubutegetsi yita ubw'iterabwoba. Nanone ariko n'ubundi uko yanga Israel nayo niko imwanga. Ubutegetsi bwa Israel bufata Khalil al-Hayya nk'umwanzi ukomeye cyane nimero ya mbere mu iterabwoba. Ari ku rutonde rw'abantu ba mbere bagomba kuvanwa mu nzira cyangwa se kwicwa, high value target. Icyarimwe bakamubona nk'umunyapolitiki w'ubwenge ndetse wagiye agaragaza kenshi mu biganiro by'ubuhuza ko yifuza ubuhuza, ariko yagera inyuma mu bindi biganiro akagaragaza ko Israel igomba kurimburwa nk'ikibazo cyose. Ikindi giteye ubwoba ni uko ubutegetsi bwa Israel bufata bwana Hayya nk'umuntu hafi cyane ya nyakwigendera Yahya Sinwar. Bamubona nk'umuntu ukomeje umurongo ukaze cyane w'intambara nk'uko Sinwar yabikoraga, utazigera atatira intego kurwanya Israel, bitandukanye n'abandi bayobozi ba Hamas bari mu mahanga bo bashaka yuko ibintu bigenda byoroha. Kubera umubano we wa hafi n'ubutegetsi bwa Tehran, Israel imubona nk'umuyoboro mukuru ushobora gukoreshwa na Iran mu gukomeza gushyira ibintu hasi no kudogereza ibintu mu gace ka Gaza n'uburasirazuba bwo hagati. Israel yagerageje kenshi kumuhitana mu bitero by'indege. Urugero rwa hafi ni ibitero by'indege byari bigiye kumuhitana muri 2007, ariko birangira Israel imubuza aho bwitana umuvandimwe we, abana be n'abuzukuru be. Umwaka ushize 2025 nabwo Israel yagabye ibitero simusiga ku nzu al-Hayya n'intumwa za Hamas bari barimo i Doha muri Qatar. Hayya yararokotse, ariko igitero gihitana abantu b'umuryango we barimo n'umuhungu we ndetse n'abarinzi be. Ibi bikorwa byose byerekana ko Israel imufata nk'umuntu w'umwanzi cyane kuri bo kandi ko bagomba kumukuraho nubwo bwose ahagarariye inyungu za Hamas muri ibi biganiro na Israel. Nubwo Israel imwanga cyane, ariko nanone hari igihe ubutegetsi bwayo bumugaragaza nk'umuntu w'ingenzi mu bijyanye na diplomasi. Niwe uyobora intumwa nkuru za Hamas mu biganiro, chief negotiator, ni ukuvuga yuko ari ubuganira na Israel ku bijyanye n'ukuntu intambara yarangira. Ikindi ni uko ngo mu biganiro bitaziguye, indirect talks, yakunze kwigaragaza nk'umuntu wakumva Israel. Kenshi Doha cyangwa Cairo mu Misiri, aho bahurira mu biganiro cyangwa aho basinyira amasezerano, ngo agaragara nk'umuntu ushaka kumva Israel mu bundi buryo ariko akaba atanayumva. Ubuyobozi bw'inzego z'ubutasi za Israel zikimara kumenya neza yuko Khalil al-Hayya yatorewe kuba umuyobozi mukuru mushya wa Hamas, batanze ubutumwa n'isesengura rikomeye. Bashimangira yuko gutorwa kwe ari ikimenyetso cy'amatwara akaze headline, ndetse no kuba Hamas isemu umurongo wa Iran aho koroshya ibintu. Abayobozi ba Israel bo bavuga yuko gutorwa kwa al-Hayya agasumbishwa Khaled Mashar ku buyobozi ngo byerekana yuko abagize Hamas muri Gaza banzuye yuko uyu muryango ugomba gukomeza intambara no kudashyira intwaro hasi kurusha ibiganiro. Israel imubona nk'umuntu uzashyira imbere cyane kwanga amasezerano yose asaba Hamas kurambika intwaro hasi ndetse no kwemera ko Gaza iba agace kagenzurwa na Israel. Abasesenguzi mu nzego z'ubutasi n'iz'umutekano bavuga yuko intsinzi ya Hayya ishimangira ko Irani itsinze urugamba rwo kwerekana ukuntu yifuza ko ibintu bigenda mu burasirazuba bwo hagati ndetse no kugaragaza yuko Hamas gifite igihe mu hazaza. Bamubona nk'umuntu uzatuma inkunga n'imikoranire bya Tehran n'umuryango wa Khamenei bikomeza kuba inkingi ya mwamba mu kubaka Hamas ikomeye ndetse no kuguma kujujubya Israel nk'igihugu kibangamiye Iran. Kuri Israel, gutorwa kwa Hayya usanzwe ari nawe mukuru w'intumwa mu biganiro bivuze yuko ibiganiro byo gushyira mu bikorwa icyiciro cya kabiri cy'amasezerano yo guhagarika intambara bishobora kugorana cyane. Inzego za Israel zagaragaje kenshi ko azaba akomeye ku masezerano kandi akazatuma ibintu bitoroha, ndetse ishyaka rye rigasubira mu murongo ukaze wa Yahya Sinwar asimbuye. Inzego z'igisirikare za Israel n'ubutegetsi bwayo bashimangiye yuko uburyo bwonyine bwo guhagarika ibitekerezo bya Hayya ari ukumuhitana, kubera ko bitabaye ibyo ashobora kongera gutegura ibitero bikaze nk'ibya 7 Ukwakira 2023. Bamuhaye iminsi mike gusa yo guhumeka, bitabaye ibyo bakamuhitana. Ibihe byiza naho ubutaha, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.